Gospodine Hajder, imate riječ. Šta zaključiti iz ovog priloga? Ja sam malo u razgovoru s nekim svojim prijateljima u pripremi današnje piramide, nisam se posebno pripremao, pitao njih šta oni u stvari misle. Znate, prvi koji je rekao, komentirao je to na način, izgleda da u ovoj zemlji svi trebamo proći kroz premijersku fotelju da bi riješili stambeno pitanje u Bosni i Hercegovini. Nažalost, nama, pored svih tih sapunica koje se emitiraju na našim televizijama, pored naše domaće političke, izgleda i ne treba takve vrste sadržaja, ali je problematično da je nekako, evo sad država čas pokazuje da postoji kao jedan element, da postoji pravo i zakoni i onda dođe do nekih tema koje čak dođu evo na dnevni red piramida, pa mi raspravljamo o njima i nikad se to ne završi. Znate, evo ja sam postao političar prije nekoliko mjeseci i mogu vam reći iz svog vlastitog iskustva da je jako velik pritisak da budeš nepošten. I to je nevjerovatno kako je to teško. I moj najveći uspjeh i zaista je ono što mi je cilj, ostati u politici čist i jednostavno odgovoran prema ljudima. Isteklo vam je vrijeme. Gospođo Rudić, imate još jedan Ne dodatni. trebam još uvijek nekome toliko bitno. Znate, u čemu je problem? Da, vlast kod nas ima preveliku moć, ali nema odgovornost nikakvu. Poenta je što građani zaista nisu dovoljan korektiv. Zašto se meni ne vjeruje da ja kao današnji političar zaista gledam iz ugla građana i apsorbujem sve ono što trebam da radim iz njihovog ugla i njihove potrebe? Problem je kod nas, imali ste repliku, problem je kod nas što građani ovakav rezon imaju. Znate, nekom krade, ali nek da i meni. Ne, jer on što krade, krade opet od nekoga. Mi, političari, moramo biti odgovorniji. Hvala.